صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، على ياسين حبيب الله. النبي محمد دي lahirna ana ing Mekah dinten Senin tanggal 12 bulan Maulud tahun gajah, bulan Maulud tahun gajah. Ibune Siti Aminah, ramane Sayyid Abdullah, karwane Siti Khadijah, lan karo Siti Aisyah, lan karo Siti Aisyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Siti Hafsah, Siti Sauda, Siti Ramla, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Safiyah, lan karo Siti Juwairiyah. Yen putrane Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Ummi Kulthum, Siti Zainab, Ruqayyah, Siti Fatimah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Hamzah Abbas iku pamane, Uthman Ali iku mantune, Abu Bakar Umar marsafae, Safiyah iku bibie, Hasan Husain iku putune, Abu Talib iku pamane, Abdul Muttalib iku simbae, Madinah hijrah kubure. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sayyid Hashim iku buyute, Abdu Manaf iku janggae, Qusay iku waringe, Sayyid Kilab kuda-kudange. Oh salat salam ala nabi wa alihi wa sahbihi, azwajihi atba'ihi, dhurriyyatihi wa muhibbihi. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim.